حجی چی حج tabi Milli İzmirli evvela bir cana ya. Milli İzmirli goti hacı goti ya bu biraz şeydir yani. Anlatayım yani fark etmez. Milli İzmirli evvela kay cana goti evvela من حجته goti az برای که بنش حجتات انتابل İskenderun'a falan berdet için gümrük kapı lüdere küçük peşvazit kırın yani karşılıyorlar. Tabii ki hacı yoti erdi Mevlana hacı geliyorlar dinana işte hurme khaf farvat kana o ve zamzam farvat kana o Milli çi goti o متديانة بخيراتي قول حاجة قلت إيش عيب مش مرة خدت لي قلت نانا كتوش بملامة الديتانو يا ورمه يا ورمه ده خارز تاوی تام نهجاره بو تا این دهام مگود عجی گوتی ده بس جاقیم به آها والا من حج دو گند نگیاد نیست لو İzmir'de نیست از حجه دو گند بیتینم ببر مولانا جیشت azatım işte از ناتفیم که موفا بمره کسی گند نرم çünkü tabi kazarım var mı innine innine abi ya gittir gutu tutturamadık gittik geldik ama tutturamadık yani olan bizim 15.000 korona oldu